Imithenga lapheki ngalesilungu wayesibavumele ezweni lethu badlale ngathi so susana lento ebizwa kuthiwa mongameli president ngazi ukuthi yayiqando yakusukela isho ukuthini ngidono yaqanjwa ngoba kwakususwa isithunzi samakhosi kwakho umuntu ke sengathi unesithunzi ke ebese kungena umuntu owuhlanya ke nontshontshayo bese kuthiwani ke uyayibona leyo kanti njengamanje izwe lonakele kunezigebengu ezintshontshayo ezenza yonke inhlobo yento kunabantu ongazi ukuthi abaphilile kahle abayiphuzela utshwala nje forever azabula utshwala umuntu ngoba isekho imithetho eyayishawa yithi yamakhosi okwakufanele ukuthi ubhekwe la ukhona yinduna namaphoyisa esizwe angabikho umuntu owenza okunye kufanele ukuthi uma uhamba namhlanje uma uthi uyabona ukuqhamuka umuntu uqashe ebusuku ngoba usametheni kanti kuqala kusebusa amakhosi wawuthi uma ubona izigi zomuntu ujabula ukuthi ungaze ngihamba nomuntu engisaba nje amagubesi izwe liphila kahle asilibuyiseleni lapho bakwethu siphathele thina into esibangela ukuthi namhlanje sikhumbule leli qhawe lethu ukuthi kufuneka sonke sazi ukuthi sisesimeni namhlanje esiseqayini okungafanele ukuthi sehluleke noma kumnyama noma kubomvu kufanele siwine noma ngabe kumnyama noma ngabe kubomvu sizosiphathela thina izwe lethu kufanele sazi ukuthi asizi ukuliphatha nje njengoba in the last 30 years besihleli sengathi sihleli kamnandi sibe sihlupheka akekho umuntu ohlupheka nje kumuntu omnyama la South Africa kodwa singabanikazi bezwe kodwa salwela izwe esinsimane sokuthi abaningi ebebenathi bakhuluma olunye ulimi nje ongaluzwa olungaluzwa ngempela uyabona nje uma ukuba buhamba nathi ekuseni namhlanje silapha ejele ubone indlela ebesiphethwe ngayo ubusubona uthando olukhona phakathi kwe-ANC namhlanje nalokho okunye kuthiwa yilokho okunye kwabantu abamhlophe DSA lokho uyabona uma ngase kuvuke okhokho babone le yanto bangabaleka babuyele emangcwabeni kuthi kanti kwenze kanjani kuleli zwe lawo bakhona abantu abamnyama abahluphekayo bengazange benze lutho ebalekile abasenza lento uyabona ke uma sesiphethe wonke umuntu ofanele ukuthi anele eSouth Africa ngeke kuthiwa kwenela abantu abamhlophe kuphela thina abantu abamnyama siyahlupheka no yiyo lento kufuneke siqede ngoba okokuqala nje ake ngenze isizekelo njengoba kade kukhona eParliament bekuxoxa indaba lapha yesikhwama sezwe okuyisikhwama sethu laba bakithi ibona ngishabelungu bebebaphikisa uzibona sokonakala kusize mkhonto lowo onqanda umqondo umhlobo
laba abasiphethe maye babo hey futhi angifuni ukuyikhuluma indaba ngoba sekuseduze la siyakhona ngeke ishort imali la akukho umuntu ozoshoda ozolamba okokuqala nje inkampani zethu ezithengiswe abafowethu kufanele siyilande inkampani zethu lezi bebeyithengisa amabhanoyi bathengisa yonke into le kodwa siyahlupheka sikuvumelelani lokho na thina ke sinomcebo lapho ufuna lonke izwe lethu kodwa ukho ezandleni zethu kodwa thina siphethe izwe lethu uyayibona leyo disorder ke izwe lethu siphethe izwe lethu kodwa umcebo wezwe awukho kuthina ngizama ukusho lokhu ke ngoba ngithi lokho esikwenzayo asenzi ngoba sifuna nje ukuthi hayi I'm a politician no sifuna ukubuyisa izwe lethu lize ezandleni kithina noma kumnyama noma kubomvu sizokwenza lokhu ngani ngobuningi bethu ngoba umthetho usinikeza igunya lokuthi thina abantu abamnyama singathatha yonke into bese sishaya noma imphi umthetho ozoba nozwelwano nomuntu wonke angazi noma sizana kahle na sizokwenza lokho siyakhuluma nezihlobo zethu ukuthi ake ziyeke zonke ezinye izinto zisondele la enye izinto esiyishoyo ukuthi nalabo abafuna ukuthi babe lokhuzana yabo wathi yini konje kuthola abantu abahlangana ndawo yibo politician okay sebeshilo ke sengishilo ngisaphila uma bengaboni lento esiyishoyo ebese sishinto eyodwa nje ukuthi sifuna nje kanye ke kubuye izwe lethu libuye ezandleni zethu bonke ke noma bana kwamanye amaqembu akhona balungile ke bavote nje once ukubuyisa izwe lethu bese bebuyele amaqembini abonke akunankinga asidlalike ngithanga iqanqise lento ngoba ibalulekile ukuthi siyazi ukuthi senzani futhi ngoba bese kukhona abantu abakhalayo ukuthi hayi ngenkathi sikhankasa sasikhohlisa abantu lesikhohlisa namakhosi akunjalo basirobho singawini ukuba sawina ngaba yikho into ekhulunywayo ngabe amakhosi aphethe manje ngoba ngeke siqale isikhathi ngeke sihambe sithi akuzwakala lo mthetho uyavunywa yini no ngoba yithi esiwinile siyothi lo mthetho ushintshile yebo shintshile umthetho omunye umthetho esowusho siyothi yonke insizwe ezele izoyotraina ibe umuntu ingabe yenye into ngoba sakumuntu manje abantu abamnyama bakhiwa manje ufuna ukuthi babahlupheke baphuza utshwala ungazi ukuthi kwenzekani sokukhona nento entsha manje usubona abantu besilisa ngitshendaba lingayibuzanga hayi bonke abangasafuni ngisho ukushada bayidlela utshwala phithiphithi no ngeke sivumele lokho not kuleli lethu labantu abamnyama ingakho sobathatha bayofunda afunda ukudubula afunda ukwenza yonke into aqine athole umsebenzi siphinde futhi sinciphise ukuthi ingane ezincane ezina 15 zithola ingane ithole enye ingane no ngeke kwenzeke lokho
sijahileke njengobona sijahe ukuthi kuyovota nini. Lesijahile sifuna ukulungisa izwe lethu, silungisa abantu bethu, sibuyise inhlonipho, sibuyise konke, kuphela indlala. Asizi ukusho ukuthi lo unenkampani engaka, no. Somtshela ngisithi le dayimane yala eSouth Africa indlela ezokwenziwa ngayo yithi esizoyiphatha.